Yang betul-betul memahami pada masa waktu namin aku saudara dagat. Asabe kamu jago dak pono monamani pahay mulani. Sama jauh tanda dukungan. Shalom. Shalom. Oras. Jadi mau ada teman itu di Dohanta Pertingkan Bahasa di nang lihat di kina uli nadengkan di kita malam-malamon. Jadi boy itu tuh marayahon pesta dengan saltok lima tuan si Hubil. Nah di hari Doli nadengkanon. Jadi tanyang nam itu tuh kamu dong saltok nami siap kami na bosor raja to kasi dompul saya yang giat lang tumaju nama tutu marhite pesta berak na 25 tahunon bungan tuan si Hubil tujulan nyoron semakin kompak tepuk tangan cerita sudah masih kejangi untuk kami disot jumlah kami sertawi di amat raja sertawi di kata sorry pada ya memang pergosi perserude, perendende, perude-rude, pertarias namalo. Lalu ada majo tu putra debat raja, si dop penghasiangan, si gonggong perluhutan, nang dohot, si leong naik datio, nang dohot na di Banua.
Jadi yan nauri do sudia karena ulang apalagi di Formula itu ulang muna pokok do ulang kami. Jadi yan bawa rohan kami mengalusi sohon dari pasat muna naik lima sohon dinang muna kami. Jadi siar rohan kami itu dunia Bulgani rohanami Molo Sumutianan nadi pasat matuhami Rap masih Maklumang mahita Jadi ang berenang itu naso Lumoni rohamuna Naksuman itong iham Jadi di Dan kamu Habis somot minuman Nah beruntasong bolok kesalanan Bolo siap kamion na poso Raja Toga Sidopul para Sidoli 1.500.000 mo. Ya, betul horas. Mula di mana yang mau para pasti nerawaki tasoni may dapat narak kelas tahu iya. Gitu. Jadi awak korusin kami. Asal bata kami itu tuh sudah nama tunan sida. Asal kamu jo godang na obar tu sih. Katawa, si Rohami otong banjala, pan ma nari Rohami pas di rohak buto. Lalu si Rohami kampara. Molo sama durak kunyan manang na siap kali. Rumah sebutok na. Masa yang lagi si tuturo tuturuan kami di si pasal temuan kami lima soal berubah ulos apalagi jika setah berak na 25 tahun. Paganoon namin yan, nagpara. Salam tumaju nama, kita jauh songkata siap kami. Salam tumaju nama, hubungan ni manang na semakin kompak antara hubungan si Dompul Dot dengan si Ubil. Jadi soal berubah di masa orang itu kami mungkin aku laga generasi dorokku. Mas sebagai tutur kami ada dorok so buloi tutur apa si Doli nari dok komunal. Mana-mana kung nasuhami tuwaka sesama mana nasi diok puro-puro mana akan mga tusi-tusi sedang sahat kami nakin di sonak kadahot si diok puro-puro pumasahat tayo na siap kami tuwa hamu para si Doli dito 100,000 kita Dia betul horas para Sidoli tong sa sinakkan ngani pasti nerawaki iya jadi maju mamu barang pengurus harian nong sabotor na bosor na tigot sa Stopul song-song nang tulo-tulo nami asara mawawang ngao pasangaton ulos situro rabon ulos na uli ulos na bidang Berjolo mau nanti matutu tama satu amat na balikan basa siap kami tutu dua di naboso nami to subil pas saya rasro nami di pasanta muna udok kumon songon kenang-kenangan natin Tuhan muna, yan akon namin ng asarotong namin sa Stopul. Alay, menurut tahun yan, dilibat ma ulosi, wapiaw kayo ma, isi ma nakipars na bungay, sa zon na baga. Jadi, so ini malihan muna, yan akon namin ang parsioli, nung asarotong namin, kumparan ni Raja Stopul. Ison, tutu di patupa, yan akon namin doon di muna ulos. Nagajang dala storok rabu, Panginoon namin matutu, tu amat tua di mata. Segajang matutu, beritalas geroha, bigor namin, siap kumuha muna. Yan akon namin, nung asarotong namin, Raja Stopul. Batuk songrok penoaeng, yan muna yan akon namin, nadipatupa, yan akon namin tong yan muna. Balas marohan muna majalo basit dia ma tumajuna tunggang muna yang akon nami Raja Stopul tujuan non butima oleh ate dia muna amet pada nami namaro asa borhat majo kami tutu pas aton ulos nagajanggot yang akon nami baik tamang majo naupar usap